Wacom Intuos Pro tabla za crtanje postavlja nove standarde, pružajući dizajnerima i ilustratorima najprirodniju kontrolu. Sa velikom površinom za crtanje, Intuos Pro vam omogućuje da u potpunosti oslobodite svoju kreativnost. U kombinaciji sa Wacom Pro Pen 2 olovkom, Intuos Pro pruža preciznost i prirodnost crtanja na papiru uz prepoznavanje jačine pritiska i nagiba olovke, kao i trenutan odziv bez ikakvog kašnjenja. Odsustvo baterije i potrebe za punjenjem omogućit će vam da se fokusirate na kreativnost, bez ikakvog ometanja. Uz 8 programabilnih tastera na grafičkoj tabli i 2 tastera na olovci, Intuos Pro možete u potpunosti prilagoditi svojim radnim navikama i značajno unaprediti brzinu i lakoću rada uz zgodne prečice za najčešće obavljane akcije. Intuos Pro je jednako prilagođen i levorukim i desnorukim korisnicima. Kompatibilan kako sa PC, tako i sa Mac računarima. Wacom Intuos Pro omogućuje povezivanje putem USB porta, kao i bežičnu konekciju putem Bluetooth veze. Važno je gde kupujete tehniku, vaš Gigatron.